Reka tubasuhuze twongeye tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Tugarutse rero mu biganiro byacu nk'ibisanzwe ndi kumwe na Clement. Yego. Amakuru yo gutangira icyumweru. Makuru ameze neza Alex, wowe umeze gute? Ya nanjye meze neza. Weekend wayishoje neza? Cyane rwose, weekend byari byishimo, byari twungutse umukristo mushya. Twebwe abakristo ntabwo wenda undi udukurikiye ufite kwemera kwe. Ariko buriya iyo ubonye nyine hari umuntu wavutse ku bwa Roho Mutagatifu niko tubyita, undi akabyita kuvuka bwa kabiri, wumva wishimye nyine nk'umukristo kuko umuryango mugari w'abakristo bawungutse undi muntu. Ubwo bisaba ko Imana kugira ngo ikwakire neza ukubone abantu bayo ugira indi nzira unyura no kwemera kwawe. Singukure mu nzira yawe cyo nguzane mu yanjye, ariko manzi ko ubwiyanjye ni yiheze ntayo nzi. Yego nibyo nagaciyemo. Ariko nyine ibyishimo muri weekend nyine nibyo nakubwiraga ko umuryango mugari wa Kristo hari umuntu twungutse, nibyo kwishimira. Sinzi rero nawe uko byari byifashe muri weekend nawe byatangiriye. Buriya mba ndi muzima nkihumeka amahoro abarebye uko burangiyewe iminsi ngiye irasa. Nta munsi ndotisha undi rwose, pfa kuba ndaho mpumeka amahoro, ibintu bimeze neza, ibindi ubundi turahumeka amahoro. Ariko abo mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane mu gihugu cya Iran ndetse no mu bindi bihugu baturanye nka Lebanon ayo cyangwa ushatse wayita Liban, ntabwo ibintu bamereye neza kubera intambara yakomeje kujya mbere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israeli, intambara nyine bagabye cyangwa se bashoje kuri Iran. Kugeza ubu twavuga ko ibintu byo muri Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israeli bihagaze gute? Twari tumaze igihe wenda harimo agahenge nubwo katubahirijwe 100%. Agahenge karagomba kurangira ku itariki 22 Mata 2026. Ako ni agahenge hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran. Ariko harimo uduhenge tubiri. Hari n'agahenge kazarangira ku itariki 27 k'iminsi 10 ka Israel na Liban. Ubaho ibiganiro bikomeje hagati ya Liban ndetse na Israel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho harimo kubera ibiganiro. Ibyo biganiro bikaba bigamije yuko n'ubundi impande zombi zahosha umwuka mubi uhari, ariko n'ubundi ubona ko ntacyo bizageraho kuko n'ubundi urebye ibiri muri Liban iraswaho kubera yuko ishinjwa gukorana n'umutwe wa Hezbollah, kandi uwo mutwe ukaba uterwa inkunga na Iran. Israel akaba ari rwo rwitwazo igira irasa muri Liban, aho yasenye n'ibikorwa remezo byinshi bitandukanye gushaka gusenya uwo mutwe wa Hezbollah. Mu gihe Hezbollah ivuga ko ibyo biganiro n'ubundi biri kuganirwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Liban ndetse na Israel, nta kintu byageraho mu gihe n'ubundi Hezbollah nayo itabirimo. Kandi koko n'ubundi aho ngaho ishobora kuba byakumvikana ko hari imitwe n'ubundi hari ibikomeye ifite n'ijambo rikomeye. Ku rundi ruhande ukavuga uti se bihagaze bite? Ubona yuko agahenge kagiye kurangira, yego, ariko kagiye kurangira n'ubundi nta kiragerwaho hagati y'impande zombi, yaba hagati ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ibiganiro byagombaga n'ubundi gukomeza ku itariki 22 Mata 2026 bigakomereza n'ubundi Islamabad muri Pakistan. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Vice President Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance. Utumva iby'intambara ujye byongeraho Erika. Utumva iby'intambara. JD Vance rwose ibyo kuvuga iby'intambara ntayumva ukuntu Amerika yateye Iran, ariko nubwo atabyo no kumwoherezaho sinzi impamvu none bamwe nibwo atabyumva kubajyayo nk'intumwa. ubwo ngewe ntabwo naba mbibona gutyo, kuko abaye atumviye intambara akaba ari woherezwa ngo ayobore ibyo biganiro nk'intumwa nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyoboye itsinda, yagera yakagira uko yoroshya kugira ngo bagere aho bahurira, ariko si we nyine icyemezo ntabwo ari icye ku giti cye. Ashobora kutumva ibintu ku giti cye ariko akaza kubyumva mu nyungu z'igihugu akorera. Iyo batanabyumva hari benshi baneguye mu myanya bari barimo, bamanika imihoho, batanga imihoho ko ariko waracyahari muri uwo mwanya. Kandi urabyibuka amagambo yatangaje ubwo ibiganiro bya mbere byari bisoje, avuga ati makuru meza no kubiganiro byabashiye kuba, ariko makuru mabi ati nuko ibiganiro ntacyo byagezeho, ariko n'amakuru mabi kuri Iran kurutwa y'amakuru mabi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabyibuka nibyo jambo yatangaje ubwo ibiganiro rwose Iran yari yabwiye ati muvane ibintu by'iterabwoba muri ibi biganiro, niba ari ibi byabazanye twose ibiganiro ntabwo byakomeza.
uzi ko byatumye n'intumwa za irani muri pakisitani zari ziyobowe n'ubundi n'umukuru w'inteko ishinga amategeko Muhammad, aho yavuze ko n'ubundi w'ibyo bintu bya Amerika n'ubundi by'iterabwoba badakomeza kugenda babyemera, niba ari ukuganira baganire, apana kuza wazanye ibisubizo by'imyanzuro y'inama kandi inama itaratangira. Uzi ko n'intumwa zitaha buriya zitongeye kunyura mu ndege. Intumwa ziva buriya za Irani ziva muri Irani zari zicungiye umutekano n'indege za Pakisitani. Yego. Buriya abantu ntabwo bari bazi yuko indege nazo zishobora kuba zakorerwa koroteje. Biraba cyane. Koroteje yo mu kirere rero yakozwe na Pakisitani irindira izo ndege umutekano za Irani zigera mu murwa mukuru wa Pakisitani aho ibiganiro byagombaga kubera. Ariko mu gusubira basubiyeyo ku butaka. Kuki se bagiye ku butaka bagategereza ko bagenda mu kirere? Nuko batari bizeye umutekano wabo mu kirere ku bintu byagenda neza noneho. Kuba rero ubu ngubu ibiganiro byagombaga gukomeza, twari tuvuze Vice President Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko byitezwe ko ashobora kuba yajya muri Pakistan n'ubundi ngo ibiganiro bikomeze n'intumwa ayoboye. Ariko ku ruhande rwa Irani, Minisitiri nako ntago ari Minisitiri n'umukuru w'inteko ishinga amategeko yatangaje yuko nta gahunda ihari n'imwe yo gukomeza ibi biganiro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuzana ibintu by'ibikangisho ku gihugu cya Irani, kibategeka ko bagomba kwemera byo Amerika n'ubundi isaba muri rusange. Ukabona yuko rero kuvuga ko hari ahantu ibintu byaba bigana muri kano kanya, urebye umwuka hari imbere yuko bino biganiro byaba, kubera ko Amerika ivuga ko ibiganiro byitezwe kuba muri Pakistan, ariko Irani ikavuga yuko rwose mu gihe kiriho iki gitugo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi itanumva ibyifuzo bya Irani, nta mpamvu yuko bakomeza guta umwanya bajya muri ibi biganiro. Kandi ko kurebye n'ibyo impande zombi zisaba, twarabivuze kandi twakomeje no tubivuga, ni ibintu biteranye imigongo ubona bidagira aho bihurira. Kuko nka Amerika irasaba iti ntabwo Irani wagombye kuhirahira wongera gukora ibijyanye n'intwaro kirimbuzi. Irani se urumva ibyo ngibyo bikozwa, ati ntugomba gutunganya ibijyanye n'ubutare bwa uranium. Uranium ufite rwose ugomba kuyivana mu gihugu ukayitanga ahandi. Ubwo se byumva Irani yabikozwa. Ati umuhora aho urumuzi ugomba kuwureka ukaba nk'umugezi utemba aho umwe wese anyura akavomamo uko abishaka. Ibyo ngibyo Irani ntibikozwa. Irani uzi ko mu cyumweru gishize ateye n'intambwe igafungura umuhora aho urumuzi. Yafunguye mu gitondo ifunga nimugoroba. Byagenze bite kugira ngo ifunge nimugoroba yafunguye mu gitondo? Byayiturutseho yo byaturutse kubw'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yanze kwa amato ya Irani, navuga ngo nukugotora kuko yari yagose Irani, yari yagotesheje Irani amato yayo mu muhora wa Hormuz. Yes. Inkombe za Irani yari yazigose. Yaragirebaho amato ya Irani aturuka kuri izo nkombe, arahagota yinjira mu muhora wa Hormuz ngo ajyane ibyo bicuruzwa bya Irani by'ibyo bikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga. Arahagota. Naho Irani nayo ibonye ko Amerika yanze kugomora, reka nkoresha icyo kinyarwanda niba bacyumva, cyangwa gutanga inzira, kugomorora cyangwa gutanga inzira. Iravuga ati oya turongeye turafunze. None se urumva ikibazo ari Irani cyangwa ikibazo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Irani yateye intambwe yo gufungura umuhora, iravuga ati ariko twebwe turafungura umuhora rwose nta kibazo mu gihe turakomeza kugenda twumvikana. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati Irani nubwo wafunguye umuhora ariko urimo gusoresha abantu banyura muri uyu muhora, kuko Irani ivuga ko akagunguruka nk'akagomba gutanga $1 ry'Amerika kanyura muri uriya muhora. Umuntu ashobora kumva n'amafaranga makeya yumvise ngo ni $1 wenda amafaranga nk'$500 mu Manyarwanda, ariko kwibaza ngo ikamyo ihanyuze ifite utugunguru tungahe, none cyangwa ubwato buhanyuze buba bufite utugunguru tungahe, kontineri y'utwo tugungura wari utugunguru tungahe. None ukibaza noneho 20% bya bikomoka kuri peteroli bicuruzwa hirya no hino ku isi binyura muri uwo muhora. Ibaze nawe utugunguru tuba twahanyuze aho ngaho. Ariko Amerika yati oya amafaranga ntabwo yemewe. None se Amerika ninde yo kuza kubwira Irani yuko amafaranga atemewe yo gusoresha uwo muhora wayo? Ubona yuko ibiriho nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukoresha bamugani nkuko Irani bivuga igitugu kugira ngo leta ya Irani yemere ku gahato, kandi no kuvuga ngo Irani ni iri mu mwanya mwiza wo kutagira ikiramira. Burya rero ntuzigire utekereza kurwana n'umuntu udafite icyo aramira. Kubaza ngo uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti.
Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama-accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongeraho udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iyo uguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza, na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka. Urabona hano hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784733341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Uri umubyeyi, uri n'umubyeyi ufite uburenganzira ku mwana wabyaye, umwana none agatangira kubona ko icyambere cyo mugeze muri ibyo bihe muri ibyo bintu byo gucyocyorana, umwana akaba akikugomba icyubahiro, bya umwana kubaha kubera icyubahiro, ariko umwana none akurusha ingufu ukibasha kumukubita, wabuze umubwira iki kugira ngo acyumve. Leta z'Ubumwe za Amerika ntabwo zaba ziri kumera nk'uwo mubyeyi utakibasha gukontorora umwana kubera ko abonye ko ntacyo umubyeyi n'ubundi akimubwiye. None Leta zunze ubumwe za Amerika zagiye ziziko ibyo zakoze muri Venezuela ari byo zirakora muri Iran. Urebye n'ibintu byajyanye Leta zunze ubumwe za Amerika, intumbero ya mbere nyamukuru yashoboraga kwishoboza ibindi byose no gukuraho ubutegetsi bwa Iran. Kandi guhirika ubutegetsi ntabwo ari ugukuraho abayobozi. Guhirika ubutegetsi no gukuraho ubutegetsi buriho ugashyiraho ubundi bwawe bukumva. Nubwo hari abayobozi ba Iran kuva ku muyobozi w'ikirenga bapfuye kugeza magingo yanga barenga 50, ariko n'ubundi uvuyeho haza undi ukabona yuko ahubwo ajarenze wa undi wari uhari. Urebye n'amagambo batangaza nuko igihugu gikomeza kwitwara. Iran twavuga ko ari igihugu ubundi cyagombye kuba ari intangarugero nko ku banyafrika muri rusange, kuba nene gihugu n'abayobozi bakunda igihugu cyabo bemera no kukitangira. Niba Amerika aravuga ko igomba gukuraho ubutegetsi, kuba yarisha abategetsi bakuru ba Iran bivuze gukuraho ubutegetsi? Ntabwo ubutegetsi bwavuyeho, ubutegetsi bwa bwaravuyeho. Ntabwo bashakaga Ayatollah Ali Khamenei we bagashyiraho Mushtaba. Oya, ntabwo ari biko byari bimeze, kuko hariya nta cyubukozi, kubera yuko hariya n'ubundi uriya muhungu niwe wari uyoboye n'ubundi muzehe imyaka 80 n'ingahe se ubundi ntiyari mu mataha. Ariko uriya muhungu bivuga yuko n'ubundi nubwo atagaragaraga mu ruhame, ariko yakoraga ibikorwa by'indashyikirwa mu miyoborere y'igihugu cya Iran. Bivuze ko Iran uwo wazana uwo ari we wese usanga n'ubundi ingengabitekerezo yabo bafite, ugukunda igihugu, uguhirimbana kwabo, bose baba baguhuriyeho. Icyo Amerika yashakaga ni ukuba yashyiraho umuhungu wo mu bashawe yahiritswe ku bwami se mu 79 mu myaka 47 ishize, akaba yitwa Reza Pahlavi.
ubu ngubu akaba amaze imyaka 40 mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nawe wagaragaraga cyane akangurira abanya-Irani gukora iki, imyigaragambyo. Ndetse no muri Amerika yatangaga imbwirwaruhame, ukibaza imbwirwaruhame yo mu gutanga ari kuyitanga nkande, kandi uwo ngo amaze imyaka 40 amashuri, ibikorwa byinshi yabikoze abahehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump rero akumva yuko mu gihe yari guhirika ubwo butegetsi yumvaga ko ari ibintu byoroshye byo kuba yahirika ubwo butegetsi bwa Irani, akaba yashyiraho Reza uzamwumva azagenda mu nsi y'ibirenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ikabigeze ku mugambi wayo wo kuba yabimaze gusenya bya bihugu 7 twagiye duhora tuvuga n'ubundi byari biyobowe ku bigendere ku matwara ya Kisilamu. Irani ubu ngubu ni isigaye byibuze ikiri kurwana umuhenerezo, kuko ibindi byose byo Somalia, Sudani, Libya, Yemen, Syria, Iraq uko ari 6 ibyo ngibyo byo byamaze gukubitwa no kuzura umutwe. Ntabwo byoroshye, kuko nujya kuzura umutwe arabibonye muri Libya mu minsi ishize umuhungu wa Gaddafi bararebye baravuga bati byanze bikunze nawe ko wabaga hafi ya so ushobora kuba tureba no kubona abaturage babimeze n'iki, ushobora kuba wazabona akadirishyo kagaruka, ariko bibaye byiza twakwikiza hakiri kare. Ibyo bihugu rero niba barabisenye, igihugu gisigaye ari Irani, ni nayo mpamvu yo ikiri kurwana kugeza ku ndunduro, kandi koko ubona yuko Irani yiteguye intambara. Ukurikije uko intambara Amerika yagiye ijyayo, Trump yarazi ko ari iminsi 5, ariko urebye kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, amezi 2 agiye kuzura, ari hafi kuzura, arabura iminsi mike ngo yuzure. Ariko urabona yuko n'ubundi ibyo Amerika yari yiteze ntago ari byo yabonye. Ushobora kuba nk'abahigi kera bagihiga, hari igihe yavumburaga inyamaswa, hanyuma umuhigi wahigaga ahubwo akaba ari uhinduka umuhigo. Niko byagenze rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu turavuga ngo arabura iminsi 2 ngo igihe cy'agahenge bari bihaye kirangire, niba atari umunsi umwe, niba ntibeshye ni umunsi umwe 22. Yego. Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barongera bubura intwaro barwane, cyangwa barongera bashyireho igihe cyo kongera igihe cy'agahenge ku buryo wakomeza agahenge karongerwa gute? Kandi Irani ivuga ko itari bwitabira ibiganiro, byanze bikunze kiriho n'ubwo Irani ivuga iti twebwe tugiye gukina amakarita yacu mu bushya kandi turiteguye. Byanze bikunze imirwano irakomeza kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu isaba Irani bisa n'ibidashoboka kuri Irani, kandi n'undi uwo ari we wese biragoye ko yapfa kuhita byemera gutyo gusa. Byaba ari ibintu wakwemezwa n'intwaro utsinzwe, ariko kubyemera ku ikaramu n'urupapuro ngo itambagire abantu basinye bwo ntabwo bishoboka. Imirwano irakomeza, kandi Irani yavuze ko yiteguye, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yiteguye. Ahasigaye uzatsindwa ubundi niwe uzabara inkuru y'intambara. Uravuze uti Irani amakarita yayo yavuze ko yamaze kuyategura yo gukinisha, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ntabwo zari zicaye, cyane ko mu gihe cy'agahenge ubundi impande zihanganye mu ntambara ziba zitegura uburyo bushya bw'intambara. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigarukanye wa muvuno wo gufata kakarwa bavugaga ko Irani itunganyiriza ibikomoka kuri petrole, ndetse ikaba inzira imwe rukumbi yafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinjira ku butaka bwa Irani, kuko izindi nzira zose zifunze. Amerika ikaba yarakizeho iki gihe cy'iyi minsi y'agahenge kugira ngo ibashe kwitegura neza urugamba, noneho izaze iciye ku butaka. Muri Irani igize amahirwe, Amerika yakwinjiza ingabo zayo ku butaka muri Irani. Buri na Irani ishaka, kuko zigiyeyo zahura n'uruva gusenya, kuko Irani n'abagira Leta Zunze Ubumwe za Amerika inama na Trump, urebye no gwa mucancuro Rick Prince, kandi ntabwo wavuga ko ibintu yavuze byamugwiririye. Yabwiye Trump ko ikosa yakora ari ukwehereza ingabo ku butaka muri Irani. Irani Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urajya kurwanira intambara zo ku butaka ahantu henshi zigoranira, uburwanira ahantu utazi umuntu yera kwiteguye amaze imyaka biza kuzaza byanze bikunze. Ntabwo Amerika rero mbona iri bukora ikosa ryo kuba yapfa guhita yohereza ingabo zo ku butaka, kubera yuko ahandi hose n'ubundi muri zino ntambara zigezweho uzasanga n'ubundi bino bihugu bifite uburyo bitsinda hejuru mu kirere, ariko byagera ku butaka niyo byaza muri Afrika hari ibihugu byinshi bagiye ku butaka gutya vis-a-vis byagorana no gutsinda. Ntabwo rero buri aba yibeshye, byagorana no gutsinda, ariko noneho mu kirere niho bagukubitira n'iryo koranabuhanga n'iki. Kuba rero avuga ko yajya gufata ku karwa, nakarwa kamwe mu bice byinshi Irani ifite, kandi Irani yaravuze ati ubundi muzi twebwe dufite hehe ko arongaho muzi mwebwe ubundi Irani yose murayizi, kuba mwafata aho ngaho se bibaho ubushobozi bwo kuba mwafata n'ahandi. Ni ibyo Amerika iri gushaka, n'uburyo bwo kurera kuntu yakandagira nka Irani ngo yumve ko Irani yakwemera Amerika ikabona ko isohoka muri iyi ntambara, ariko Irani nayo ntabwo irekura.
nose ubundi Iran iraramira iki ko aribyo nakubwiye yapfushije abayobozi bayo barenga 50 bakomeye mu 2024 yari yapfushije perezida mu buryo budasobanutse yapfushije abajenerali urebye no kuva 2024 muri iyo njyabihe mbere yuko ni intambara yongera kubura yaba ari ingi ya 2026 yaba na 2025 rega hari yabaye indi minsi 12 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Iran yari yarashweho na Israel bari guhangana ariko Iran barisaba Amerika barisaba ko intambara ihagarara byane nakubwiraga ngo Amerika na Israel wagashyizemo bihwanye ni gute umuntu abantu babiri barwana uwa gatatu agahita asaba ngo intambara ihagarare ikahagarara akaba ari ujya gusaba ati nyamuneka byanze bikunze rero urebye ku bintu bimeze n'ibiganiro bitari gukunda n'ibiganiro birimo kubogama no kwikunda nk'uko papa yabivuze ko hari ibihugu biri kwikunda ubu ngubu bifite n'ubwibone bwinshi ubona yuko Iran ntabwo irekura kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko yari byiteze ntabwo ariko yari iri kubibona niyo mpamvu iri gushaka uburyo kiyavamo idasebye n'ubwo Iran nayo ivuga iti oya tugomba gukomeza guharanira uburenganzira bwacu biracyagoye rero imyaka igiye gushira ari 40 Leta Zunze za Amerika cyangwa se Iran igitegura intambara ishobora kugabwaho 47 ubundi kuva muri 79 Iran igitegura intambara ishobora kugabwaho yaba Israel cyangwa na Leta Zunze za Amerika icyo gihe Iran yari giteguye ariko muri iyi ntambara ishize nubwo Trump yavuga ko ari iminsi 5 ikaba igiye kumara hafi amezi 2 mu minsi mike tuzaraba turi kufunga amezi 2 nyine intambara muri Iran itangiye yego Iran byagaragaye ko ibitero byo mu kirere itabibasha ndakavuga ngo muri imita ya kabiri y'iyi ntambara Iran hari cyo iribuze kongera gukora ku bitero byo mu kirere cyangwa irunama itega umugongo hari nyamaswa nzi iyo iri mu ishyamba izindi nyamaswa zikaza kuyihiga yikatira mu gikonokono niba ari igikonokono cyayo ku buryo udashobora niyo waba umeze niyo waba ari inyamaswa imeze idashobora kuyirya Iran iraza gufunga umugongo iraza gutega umugongo bivuge ngo rasabira gushirana mu makarita mashya yayo yavuze yiteguye wasanga nawe uri kuvugana yarimo kuko mu bintu byayigoye no kurwana mu kirere kuko ahandi hose ho iriteguye kandi nabo nibo baje bafite ko bazi ko ifite intege nkeya no kuba yari ifite ubwirinzi bwo mu kirere budafite imbaraga wenda zigezweho nk'izo wavuga muri Israel bafite na hehe kandi nabwo Iran nubwo tuvuga ibyo ngibyo ni ibihugu bike rega byaba bifite ubushobozi nk'ubwa Iran yagaragaje nubwo buriya muri iki gihe wenda twavuga ko ibihugu biba bifite uburyo cyangwa bikoresha imbaraga mu buryo bw'itangazamakuru n'iki mu buryo bwo guhuma abantu amaso ariko utekereza igihugu kimwe gishobora kuba cyarwana n'ibihugu 10 cyarimwe kandi gigakomeza kurwana urumva ari ibintu byoroshye niba Iran ntabwo hari igihe yarashe mu ijoro rimwe ku bihugu 10 Iran wakwibaza yarasaga kuri Israel karasa mu ibyo bihugu bindi byo mu burasirazuba bwo hagati bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ibirindiro bya gisirikare no kuba noneho ibyo bihugu bindi nanone ubundi butumwa mu bintu byoroheje n'iyi ntambara rega ku ruhande rwa Iran nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye muri iyi ntambara zizi ko mu gihe byaba bikomeye bazakururamo n'ibindi bihugu bikaza kwishyigikira ariko iza gusanga babonye ko ari nka wa mwana rwose murizi udakurwa urutozi baravuga bati wegeye wahereye rwose nawe turakurambiwe ibaze guhamagara abantu bose ngo bagutabare ari wowe wagiye kugushoza intambara ukabura n'umuntu numwe ugutabara nabwo buriya n'ubutumwa bundi bwagombye kuba bufite icyo bugaragaza nuko turi mu isi nyine ukuri rimwe na rimwe kudakora ugasanga na bamwe abantu babogamiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu mpapuro ariko ku mutima n'ubundi agatima karatera kagana muri Iran urebye n'icyo Iran ivuze ku ruhando rw'isi ibyanze bikunze iki ntambara yongeye kwerekana nuko Iran ifite ikimara y'isi muri rusange atari ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko niba turi kureba ingaruka amezi 2 ntaruzura ariko reba ingaruka noneho zo kubikomoka kuri peteroli byabuze hirya no hino ku isi nta gihugu na kimwe kitarakorwa mu nkokora mu bihugu byinshi wenda kiretse bisanzwe byifitiye iyo peteroli bitarakorwa mu nkokora n'ibiciro bya peteroli ariko ukabona yuko Iran yafitiye isi muri rusange igihugu cyari cyo cyose waba ushyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika waba ushyigikiye Israel byanze bikunze Iran igufitiye akamaro kuko niba uri kuvuga ngo essence mu Rwanda imbere y'uko intambara itangira yaguraga 1989
haburaga amafaranga ibiceri 11 gusa ngo bigere ku bihumbi 2,000 none ubu ngubu ni ibihumbi harabura amafaranga 62 ngo bigere ku bihumbi 3 byanze bikunze. ubwo ngubwo ni ubutumwa bwo kwereka ko Irani hari icyo ifitiye isi muri rusange, kandi isi ntabwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. niyo mpamvu ubona ko mu kintu cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika inagorwa ni uko yabuze n'abayishyigikira muri iyi ntambara. ari nayo mpamvu irimo kugenda yikoma ibihugu byose ati narababonye, NATO narababonye, muri abanyabwoba, Trump yirwa tukana, ukabona yuko no kujya gutukana ari kuri perezida utuka abantu uko banze kugufasha, none se gufasha ko ari ubushake n'itegeko. biragaragaza yuko byanze bikunze Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi ntambara nayo izandikwa nk'uko izindi zanditswe. rega uyu muri Vietnam uko zagiye zandikwa, ngira ngo n'iyi ngiyi nayo ishobora kuzaba ije muri iki kiragano cy'izandikwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuye n'uruva gusenya muri Irani. ukurikije uko ibintu bimeze uyu munsi, ukurikije uko bimeze uyu munsi, ngendeye no mu mujyi wawe, biragaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niziramuka zongeye kurasa kuri Irani zishobora kuzatsindwa. n'ubundi intambara irakomeza kuba, kandi noneho rega kikwereka umuntu abivugishije kuri Alex, umuntu yaraguteye kuko wanze kumva ibyo uri kumusaba, murarwana ariko niwe ukomeje kumugirira impuhwe usaba, uri kumugirira impuhwe. uwo muntu ufitiye impuhwe bingana iki ku buryo ngo musabye ibiganiro mukagira n'ibyo umusaba akabyanga mbere yuko intambara itangira, ukagira ubwo umugabaho ibitero ukica abayobozi barenze 50 kugeza ubwo ibikorwa remezo yewe n'ibitaratahwa abantu barapfa n'iki, ugakomeza kugenda umusaba ngo ibiganiro bibe umufitiye impuhwe zingana iki utamugiriye mbere. bivuze ngo ahubwo ni wowe uri kwigirira impuhwe, ntabwo ari ugirira impuhwe. icyo nari mvuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragaragara ko zizatsindwa iyi ntambara. n'ubundi aho bigana urebye uko ibintu bimeze nizo ziri muri iyo nzira. n'ubundi aho bari gushaka ni ukureba ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma bayisohokamo mu buryo wenda badasebye cyane. bizasiga nkuru kimusozi rero. rega iki ngiki ni uko abantu bagomba gusobanukirwa. nyine hano hari ibihugu byitwa super power, yego go, ariko n'ibyandi abantu bakubwira ngo nta gahora gahanze na nyina wundi abyara umuhungu. ni ukwereka Amerika yuko igihe cyaba kigeze ngo abantu bakorane mu buryo bw'ubwumvikane, apana igitugu n'intambara z'urudaca. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze kenshi kuvuga ko zarashe Irani, zashegeshe aho batunganyiriza intwaro, ariko mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabaga mu mishyikirano ejo bundi barimo baraganira Islamabad, bavugaga ko ngo bashaka ko Irani izamura ku butaka cyangwa hejuru y'ubutaka aho batunganyiriza intwaro cyangwa aho bakorera intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo ni ikibazo cya mbere ndi gushaka kubibariza rimwe ari bibiri koko bifitanye isano. icya mbere, kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Irani kuzamura iryo korwa ry'intwaro kandi zaravuze ko zamaze gushegesha intwaro za Irani cyangwa zamaze kuzisenya? nyine no kugira ngo no gushuka Irani, reka tubanze turangize icyo ngicyo nacyo kindi bagikomerezaho. no gushuka Irani kugira ngo izamure n'izo ngizo wenda babona aho ziri, kuko arishobora kuba banashidikanya bazabona uko bazisenya neza. ariko none ukibaza ubundi Irani cyangwa Amerika cyangwa Isiraheli, abo bose bari kurwanya Irani ngo bayishinje intwaro kirimbuzi, bayishinje Irani yumu, bayishinje iki, abo bose barabifite. ariko kuki bo bumva ko Irani kuba yabigira byaba ikibazo kuri bo? n'ubundi Irani yo ni nko kuvuga ubundi ko ngiye ibyo nkora ntarenze ku mategeko, n'amategeko rega mpuzamahanga nayo ntabaho. none se UN ntabwo yagiye igasanga Irani ibyo bayishinja ntabihari? nose Amerika yajyanye yihe turufu yindi? kandi ahubwo se utumye njya ku kindi kibazo, kandi nari ntararangiza ikibazo. ntacyo ubaza n'icyo ngicyo nacyo urakijya. abo ngabo uvuga ngo bagiye bo mu muryango w'abibumbye bagiye kugenzura Irani, ko bivuga ko n'ubundi zari intasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani ikaba yarazitahuye ikabereka ibitari byo, akaba aho baberetse akaba ariho barashe. oya, ibyo nabyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko n'ubundi nta Leta Zunze Ubumwe za Amerika na UN ntitwabitandukanya, kuko n'ubundi ntabwo ibihugu byose bingana muri UN. niwo muryango twavugaga Loni. ubundi ni igihe kinanageze n'abantu basobanukirwe ko nayitabaho reka mu nyungu rusange. bibaye ari n'ibishoboka ari amahitamo ibihugu byinshi byanahita biva muri uwo muryango, kuko n'umuryango wabaringa bigaragara. nose ubu ngubu wakoze iki niba uhari ufite ijambo? niyo ubundi Irani ibaye iberetse ahatariho ubundi muri bande yo kujya kugira mwebwe muri bande? mwebwe mubazwa nandi ibyo ngibyo. niyo pozisiyo ya Irani. ni nko kwerekana ngo Amerika ishaka kuba umugenga w'ibintu byose, Burundi ikigira, wabonye na Trump yigira n'ikigirwamana,
ubona yuko rero ibyo ngibyo hari aho isi izagerekereka ko bitakigezweho. ngira ngo perezida w'Ubushinwa yigeze kuvuga yuko ubu ngubu aho isi igeze nta muntu wakagombye kuba ari umupolisi w'isi, kubera ko n'ubu ngubu nubwo bitari mu buryo bugaragara Uburusiya n'Ubushinwa nabwo buri muri iyi ntambara, kuko mu minsi ishize abonye ko na Amerika atari kurana ijisho ryiza n'Ubushinwa kubera ko bushinja n'ubundi gushyigikira Irani, cyane ko na Irani yigeze isaba Amerika ngo kuzishyura mwari amasezerano nanone kuzishyura ibyangijwe mu ntambara, ariko nanone ntibwishyure mu madolari ahubwo bukishyura mu mayuweni, mu mafaranga y'Amashinwa. Kandi n'ibyo Irani irasaba ko yishyurwa ikiguzi cyose cy'ibyangijwe n'iriya ntambara. Ikibazo cya kabiri cyanjye rero kuri cya kibazo cyagiraga kiti Irani ntabwo yaba yarihishe uvuga ati okay mbanzuze ibyawe ubimare nzaze noneho meze neza, akaba ari imwe muri ya makarita watubwiraga. Nyine nabyo birashoboka, niyo mpamvu iyo bavuze nk'umuntu amaze imyaka 47 yitegura, afite byinshi yiteguranye, kandi noneho no ku ntambara ngira ngo nawe warabikurikiye mu mirwano, uko intambara igenda yigira imbere niko Irani igenda izana intwaro nshya itigize ikoresha. Niyo mpamvu byanze bikunze Irani yariteguye. Icyo umuntu yakwifuza nuko impande zombi zageraho zihuriza, ariko nanone atari uburyo bw'igitugu nk'uko Irani byifuza, aho ubundi bitari ibyo ngibyo, ni ukurwana nyine utsinze undi agatsinda akagira n'ibyo mwemerera. Ariko biragaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutsindira Irani nk'uko yabyifuzaga biracyagoye, ukurikije nuko n'Abanyamerika benshi n'iyi ntambara batayumva. Clement, turi kugenda tugana ku musozo, ariko dusoreze kuri ibi bintu bivuga ko umuryango umwe bw'Uburayi wasabwe ko uhamya Israel jenoside. Ibi bintu biraza gushoboka? Oya, ntabwo ari ukuyihamya, wasabwe gusesa amasezerano ufitanye na Israel, kubera yuko Israel yakoze cyangwa nawe igikora jenoside muri Gaza. Nuvuga ngo wingiye nanone no kugenda isi rega tugiye tugezemo, hari ibihugu byinshi bigenda byambika ubusa. Afrika y'Epfo niyo yatangije uru rugamba. Afrika y'Epfo niyo gihugu cya mbere ku isi cyashinje mu buryo kumugaragaro butomoye igihugu cya Israel gukora jenoside muri Gaza, ndetse gitanga n'ikirego mu rukiko mpuzamahanga. N'ungu urubanza ruracyaviriyemo Abataliyani kwa visa. Yego, n'ubu ikirego kiracyakomeje kugeza nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burakari bwinshi bahise bafata urugo rukiko, bavuga bati mwebwe na Benjamin Netanyahu washyira impapuro zo kumuta muri yombi ICC. Ariko noneho Israel na Afrika y'Epfo na Amerika batangira kurebana ayingwe bashinja, nuvuga ngo ibyo Afrika y'Epfo yakoze byarabarakaje n'ababaza cyane. Ariko nukubera ko ari byo nose urakazwa n'ibintu bidahari, wakwisobanura ukagaragaza ko ibyabaye atari byo, cyangwa ukareka ubutabera bugatanga. Niba ubutabera nabwo ijambo butabera, hari ujya kuvuga ijambo butabera ukumva ni wenda ni Kinyarwanda, ariko ukumva hari irindi jambo ryaba rivuga ibitandukanye n'iryo. Kuko nabwo ubutabera hari igihe usanga ari ikindi. Ariko urumva aho ngaho nkaho umuntu wazanye evidence cyangwa ibimenyetso bigaragaza ko ibyo avuga atari byo, ahubwo wowe urazana igitugu, urarakara, uramufatira ibihano, uratumira Cyril Ramaphosa muri White House, umwereke ibipapuro ngo dore ngo abantu ngo Afrika y'Epfo iri kwica ngo b'abazungu ngo bibiki, kandi ibyo bifoto uri kwerekana si ibyaho ngaho muri Afrika y'Epfo by'ibifiritirano. No kuvuga ngo aho isi igeze ngubu no kwambika ubusa, no kwerekana yuko ibintu byinshi abantu bagenda basoma bimwe na bimwe ari propaganda z'ibyo bihugu biba bikomeye. Ugomba kwereka ari ibihugu by'ibihangange, ibihugu biharanira uburenganzira bwa muntu, ibihugu bifata neza abaturage. Ariko ugiye kureba muri ibyo bihugu tuba tuvuga, uzasanga wenda icyo bifite n'ubushobozi faranga, yego, ariko ibindi byo bijyanye ngo n'uburenganzira ngo niki, yewe usanga rero niba ari ubwo burenganzira abantu biga, niba ari izo human rights niki, ari ubwo burenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu ari ukugenda ugafata igihugu ukacyonona rwose abaturage ku butaka bwabo neza, ukica ukarimbura, ukagenda ukajya mu gihugu ukatwara perezida n'umugore ugashimuta amezi 2 akabashize nta kujya imbere y'ubutabera niki. Ubwo bari bwo burenganzira bwa muntu abantu biga, igihe cyakigeze ngo basubire mu ishuri bahindura integanyanyigisho. Turasoje. Yego, reka ngushimire. Urakoze cyane Alex. Ashimire nawe rwose wari udukurikiye kuri Primo Media Rwanda, nkubwira ko ibiganiro kuri urubuga rakagaruka. Mugira amahoro.
nta na rimwe uzigera ukorera imodoka yawe isuku ngo ubone ikeye bya nyabyo. Ihumura kandi nta n'udukoko dutera uburwayi ku ruhu no mu myanya y'ubuhumekero. Nk'igihe wakoresheje shampoo cleaner ya Sweet Kiga, uyikoresha isukura imodoka yawe hanze, kuri moteur ndetse no ku mapine, mu kurinda body yayo ko yaga umugese no gusukura aho irangi ryaba ryarangiritse. Iyo winjiyemo imbere ugeze ku ntebe, ku matapi no ku gisenge cyayo, antibacteria igufasha gusukura wica udukoko twose tubangamira ubuzima bwawe kandi ikanasiga impumuro nziza aho uyikoresheje hose. Mu gusoza, Shining ni igufasha gusukura muri tablo y'imodoka yawe, kuri radiyo no ku matara, biyitera gushashagirana n'iyo waba ubikoze uri wawe mu rugo kandi bitagusabye gukoresha amazi menshi. Izi produits zose zikorwa n'uruganda rwa Zebenugesh Cosmetics rukorera i Rwamagana Imwurire. Gusa ukeneye kuzirangura cyangwa iyo gukoresha iwawe mu rugo, wazibariza ku iduka i Rwamagana imbere ya gare, no mu mujyi wa Kigali Kimironko iruhande rwa Beka, cyangwa mu mujyi wa Gisenyi imbere ya gare ya Rubavu. Zebenugesh Cosmetics ibakorera produits zifite kalite yo mu Busuwisi.